Nitawa Joyce Nzisa nduya wa muthama. Nduya wa muthama ai mutumia wakwa na ni waendie kotini na tuyanengwa utui wola waile kana miao ya koti iya atiwa na kitie kutiwa na muthenya umwe na tata kwatia ngewa yakwa utwae wakwa faili ya koti ni yaiye kuvika ono mundi kou ndianengwa mwana wakwa ithukiwa na nisiaite ciana 5 na muthama na ciana 5 na muthama nini na sengie piu ila ninonie kana kakwa Alice na muthama kana kaka Vindu mokite katika press kukenga akamba kana ithe wo ni mundu museo o mesi nesa kana ithe wo ti musiai na waile kwitwa musiai mana kitie kuka umuvika nguwa na kwenda kukenga akamba kana ithe wo ni museo ithe wo ona na ciana ona Moses mbe no uthinaa ndisia neki hata anoka utaviandu kana ithe wo ni museo na nyi kwanza nina kana keta wa Janet Ndoki my third born kathina apyu andu ala onde makesi ni mesi muthama nu tiete kana ketha ku ilovi kaithina tangite ona ndia sakta mundu tangite na ti mundu wa onuwa nundu mundu kwemwa ni ciana na mundu te unenga iveti ndaya ona ndaile kungama ona kivila ona kiva usuni mundu withitwo avithitwe nandu na kwa nekalile nikilitie nisi nukunenga ndaya na nda nengete ndaya atani ya ndithina na ninyi na mumandise malila yonde winayo na eka undula wonde utona kwika nikenda ndikende nina mbesa na nicho kitumi nike ukulia kumanda mundu lotona undethia nivike kwa president nundu mutumi osu ni very powerful wathikila vandu withia nuvikie na ni wandavisi akatesa kila kindu ndikanengwa kindu na nyinyi ni twaitwe na Lucy na ni katika process ya umanda president nundu ni wailo mana issue yakwa ikadresiwa nundu nditona overtwa matrimonial rights yakwa rights ya matrimonial ni weta malila na mandie na Johnstone du ya kuma 1978 to 1991 ningwenda onaenda ni president anengi appointment nithi ni muone nikenda amane na asu matetha cia muthama kulea kunenga haki yakwa ta mwananchi wa Kenya. Maybe nitwa maruthaji wa kwa ni muthama ndi na ita waithiata na mamani twendi yeah. Na twaiwe ni muthama nikele tuka miaka 17 na naikana kanini na ndike ndonesi na andwa na nekalata kibeti kuvika ilata Emmanuel nina miaka 30 so na niwambe nie ciana na ndena oda ya umbe na ciana sindu ila imwesi kutuma nienda president address issue yakwa nikenda withie enda ena criminal charges no kukwatwa nde unenga ne mbesa akale okwatwa nundu ona kwitha ena cia kumbe na ciana ciana nini ni asia ni offense nene muno kosa kana ka miekenda atena court order. My life has really been traumatized for 30 years na nicho kitumi ni wie wo ila no ni Moses na Alice mayumilila kuka kunena sindu itaile o mesi ithe undu wiye ithe onati mundu ninga kulyo ithe ninenda kamba mama ne mundu wonde ukungama na muthama maikane nake and I suspect that's the reason why Raila could not get anything because his main supporter was Johnstone Duya ona Ruto no nimwie tukivoya ngai nituvoyete mundu wonde waungama na Johnstone Duya muthama nundu ndanenga iveti na ndanenga ciana ndaya ndakanengwe kula akamba please
mundu tanenga siana ndaya na mundu te unenga iveti ndaya mundu sundaile kukanundu ena mbesa kuoni andu ena mbesa na itu nde utunenga tuthina ku ilovi yitakwa nthina piu na ninakililie miaka 3 na unike uthi kotini ngewa ati nituwava na kwa na kengiwe nandu mambia wokita na mutumia osu siana ikasoma na kwa nambo ukilia siana isome nela ninalikile kotini anaambie kwicha siana sia kwanza 1 by 1 yutu nena nina siana sina madhina na ke ku busy mbese ilawa ilonenga nitethie siana nisio kuko kengandu na campaign ale kwika the right thing mbe nyini enda anenge na ni tayari kumutia kotini mbui sio leni mutungie nundu ndewia ona ndaile kwitwa mutumia wa mundu. Thank you.